Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu majelis taklim yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam, ini majelis taklim apa Bu? Masjid Tauhid. Oh, khusus untuk Masjid Tauhid ya. Ya, alhamdulillah. Saya untuk kesempatan kali ini sebenarnya jadwal ini baru tadi disampaikan. Karena saya dari Kolaka Utara tiba tengah malam, tapi karena ada keluarga yang meninggal, jadi ternyata Pak KUA minta saya untuk mengisi, dan itu tadi disampaikan sudah Jumat. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Angka hadisna nabita tapi hadis qudsi. Ya sangi hadis qudsi Bu. Langsung puluk kupong Allah Ta'ala laku nabita. Jadi teksnya dari Nabi, tapi itu makna langsung dari Allah. Tanya kurang, tanya. Tapi langsung puluk kupong Allah Ta'ala. Ya sangi hadis qudsi. Maka dari kupong Allah Ta'ala, abshiru haza rabbukum kada fataha baban min abwabis samai yubahi bikumul malaikati yaqulu unzur ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantazirun ukhra. Maka dari pong Allah Ta'ala na podangi malaikat. Sebenarnya ya hadis perlu juga jelaskan. Maka dari sahabat kanang kawat tu nabita tudangi oko ilalan nama sigi palawangan na mangaribe si bawa isah. Jadi rawat tuero palawangan na mangaribe si bawa isah tudangi sahabat tajang ni waktu sampajang isah. Mandari kapang idi makotoro di iya, oraki masam pajam mengaridi deta rewa. Jadi angka tau rewa, angka tau boleh. Jadi angka tau permasam pajam mengaridi mak de inlau bolana kah. Angka tau nasa sahabat napai boleh. Jadi rawat tue tapa angkai nabi tamasu boleh bolana, pak bolana nabi tepade ya. Benerin nama sige nonroy, jadi kau tamai masui boleh bolana langsung tamu masige. Jadi masuk nabi tak boleh bolana nalilingi pakaian nalipana nasabari tita capa utuna maperi-peri nabi ta maka dia korohan desa tak pose-pose nabi ta agi jero sanidi ngos-ngosan maperi-peri nabi ta langsung napatulak ka dua utuno kuyolona sahabat na rosi pulung-pulunge napa napakanjaki tudan nabi ta napai makada silalona angkay pong Allah Ta'ala Mario Marano. Mario Marano pong Allah Ta'ala napodangi malaikat na maka da itay ro atakku. Aga nasa nabita
nabuka ipo ang Allah Ta'ala pintu na langina. Gara-gara iko manang ang kay tudang ko mata jawat tu sampaya. Kita paham mo hakikinnya hadisa. Maka dan iya na angka tau tu dari masigi niya na kupure mas sampayang mengeribi. Namun roko masigi na sabak niya na tajang isampayang isay. Iya na tutaw ibukara pintu langit. Iya to na tutaw lay rampe madi cengok ko po Allah Ta'ala kuyolo na malaikat. Yang ketiga, iya to na tutaw malakda na dani nabita. Jadi talolongan nga. Nomor sidi lay bukarang pintu langit. Nomor dua, maka po Allah Ta'ala na podangi malaikat na itay kerotak kuyaw. Lihat hambaku. Puray makasiwing natajang ngopi pakasiwing. Nasabari pamasena po ang Allah Ta'ala dato na paturong. Napamakada na bita. Itulah hamba ko yang umat ko yang aku cintai. Jadi ya ko meki ipojo ko na bita. Meki nilaw doang ang malaikat. Ibukar pintu langit. Lolong baraka. Ya ko puraki masampaja mengeribi. Ajak tasalim sige. Onroki mata jawat tu. Agi-agi mani ipigaw. Meki mengaji angaji ki, tapi si kanjak na kotulai asam paja sunnah ki anarakan namanya sholat sunat awabin. Ya, paya tu awabinnya dua rupa. Angka capak na duhae, angka to palawangan na mengaribi si bawa isah. Tapi dena sapaka mana tau pandrete okoy palawangan na mengaribi si bawa isah. Angka makadatannya awabin itu. Angka to makada awabin. Tapi dalilnya yang paling kuat itu capak na duha. Biasa ki masam paja sunnah duha tate 10 liwa. Macawe ni loroy. Iya na tu makan jalada duha. Iya na tu duha makan jalada nasaba duay pungsin na mancaji awabin Jadi niat na sampaja sunnah duha, tapi posisinya sholat itu awabin. Disamui sangnya awabin. Pada koto mas sampaja 10-2 tahun ngetana, ya dampengi dosa 50 tahun ngetana. Ya riasang awabin. Iya. Aja tak kadai makundru-kundru ya sampajanya pak capak namanya. Iya na tu sampaja duha maka jalan dak capak wetu iya kotulei. Tapi sakang ia kota me duha pas awal duha tapak sampaja sunnah ki don rakang duha tanya suruk ya duha ia ko suruk liang jadi sholat sunnah duha 2 rakaat pertama ta baca kupura ki mak baca Fatihah ayat kursi ke 10 tanpa lama ayat kursi to iya ayat pak duka setan. Tapi ingka tu saya tak deni tahu ayat kursi. Jadi kita baca kamai ayat kursi napa ki lau matin ro naganggu ki seta maka mana ka mana na pura nak baca ayat kursi dah demo pada apa aja naganggu ka. Cia mau pi matin ro matakku. Biasana kesalahan tak nomor si di deni sampa onrong ekotome matin ro. Non ro ya tu. Jadi ya tu tahu sitongan na arat dasangnya dena tanra isetang alena tanra isetangnya tapahannya makanya namo ta baca ayat kursi dek tonulai nasaba okiyawatan monro maka dapuran ni baca na mak baca ayat kursi na dena memak dek na ini tanrai maka de setangnya memang to kaje lari na dena cocok pa ikut tanra ka makanya ia koto arat dasang toma koto pesat di tomoto eta sampai yon rotak membaca ta'awuz. Si kanjak-kanjakna membaca kulon surat binas atau ayat kursi sampai yon rongi. Enak pa yon riliu insyaallah. Yang kedua, angka tujing lebih tinggi kekuatannya daripada kekuatan tak. Dene rulle. Namui baca ayat kursi nasaba iya rotap pa dena pada. Itu
malam-malam may tapa ini baca ya kursi ay maka desetang jingge Dewi tahu ko ya se kak nai ko makanya katu papa guru na atau pandrita layoki asanna alena panguluta Khalifah Umar ko watak kale dengan memakai jari telunjuk. Jadi lay patami pak jalok ko langit-langit. Nah ini apa yoki papamula puluk pusi Umar bin Al-Khattab dia naganggu ki tulat tu ele. Tapi yoki bahasa Arab dia yoki bahasa Indonesia. Aja tak ada umereng yoki bahasa Arab iya itu yang paling bagus cepat dia ganggu ki. Iya. Jadi ulangi pemang jadi iya ko masam paja sunnah duha ki ripa mula watue jadi misalnya makwe tete pitu natama duha jadi pas jam 7 atau jam 7.15 jam 6 sekarang ya ikut tete anak berarti sekitar jam 6.15 sampai jam 6.20 berarti setengah napi itu di mau pejama duha di awal 2 rakaat tajama jangan 4 2 rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ayat kursi ke-10 ia matuk rakaat kedua anak kulu Allahu ke-10 hadis ia robo poluk ko alena fangulutta Anas bin Malik itu hadis marfu biasanya hadis marfu hadis yang langsung disandarkan ke Nabi dena ko sahabat langsung ko Nabi ta jadi narampe Nabi tanani gini gitu umat duha ripamula watue nabaca surahnya adalah ayat kursi di rakaat pertama 10 kali surah Al-Ikhlas 10 kali rakaat kedua maka ia tu tahu pasti ya masih ukupong Allah Ta'ala. Itu jadi ia narota jama kode itu tamarepalada tuh tapi donra kami aja tejami apa ya komeki pak ganda ya pak alengi jadawat tuh misalnya sijang napaki maduha si pemang ya jajan pasti sambung maka de jama 2 pura ki maberes salan apa siki maka dek dipisahkan iya narona makan jala dak ko tulem male capak na duhae jadi yale jolo 2 pamulanna napatala anna capak na ganna ni ruwa iya ro annang nge capak na mancaji awabin tapi niatna duhamo cuma fungsinya itu awabin ia tu ampai makada mega tu salah paham makada ia sangnya solat sunnah awabin solat sunnah taubat angka to makada awabin angka na makada biasa tanai ka kada kega ni pala yolo apa kami galada sana nasang masam paja sunnah taubat ki ka ustaz atau masam paja sunnah awabin ki mana sade na pahamnya tahu ia sange awabin bahasa Arab awab kembali tau rewa tisa nih makanya tau rewa magini asa rewa nasabak pure masam paja subuh metalada waktu deka sampajang najama linona kang age bigau mabalu masesa masering kada jama-jama to iya ro tawe ka deka sampajang mapamula pura subuh kan metta dia tu masampaja melo anak jam bahkan hampir 7 jam di situ iya na tu ampai ko tolo mas sampajang ko tu ko macawe iloro ya sangi awap tau rewa nasabak pura nasalay waktu sampajang ide ka sampajang dia pada ko mangaribi sa si cawekang jadi mabela jadi rewa ilo ko po ang Allah Ta'ala rigaw angkana mas sampajang iya na riyasang awap ito tau rewa magipe ng kato makada sampajato ba fungsin na ya sampajang ngewe pas susudosa selama 80 tahun. Yang payasa sampajat toba jadi fungsinna nalagga dosa 20 na tahun. Yang payasa sampajat toba. Iya to simpayasa sampajang awabin nasaba rewa ki lo masompa ko po Allah Ta'ala nasaba to marepo ko jama-jamalino na to rewa. Yan na riyasang awab. Jadi itu sampaja sunnah awabin maka day awab nasaba taun na. Iya to siro na makada toba nasaba fungsin na. Tapahan nih. Jadi ya mau sampajang awabin ya mato sampajat toba fungsin na mi mancaji toba.
Itu paham ya? Jaja tak ada kena jolo ijama sampai jangan wabinge ke sampai jatuh mak. Ia mau sampaja ngiru waktu na susuni dosamu itu kuncinya. Jadi ya mas sampaja ko ketuati iko na termasuk dianggap awab orang-orang yang kembali kepada Allah. Tapahan itu? Pada miko mengaribi isai mania sangat wabin. Nasabak syeso ko makareso ia mengaribi isai aja nemu rewa lo bolamu pasti kan cede betul nah. Dan kan si jannah aja nemu rewa jolo selain dia tu jama-jama linomu. Fokuskan diri untuk ibadah tak kalian kesampaja si cabe kalada ya naria sang awabin kelebihanna yona hadis akutseu bacangi maka dari puang Allah taala iterotaku podangi malaikat terotaku silalona pura makasiwiangi dena salairi ro bolaku natajang pakasiwiangi pemang ipure mas sampajang mangaribi mas sampajang isa dena salairi lai bukarang pintu langit. Jadi aku meki itarima dotta pallawangan na mangaribi isay makan jalan dayon remilodo. Nasaba puang Allah Ta'ala bukarang pintu langit. Na iya tupak dongang ila tu aras. Na iya ro aras yase. Jadi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, lalu langit ketujuh. Angka mana tu malaikat monrongi pintu na lagi nang kamana nabi monroiwi jadi aku tak buka itu pintu na langi itilodong berarti langsung tembus soko aras iya ko dena tak buka sak barak ki ataja ngi letu so kami si nape lapor gitu kamakira jadi angka tu tahu ibu kar pintu langi kega tahu pure mas sampai jam mengeribi monro masigi angkai tajang sampai dena rewa kecuali mon rima gosip melomi rewa tapi mon rima gosip ai dena lolo gak tahu make itu pak dena tajawa tu sampajang mak gosip mi itu aja jadi dewa kada sinin na tahu mon rima sige buka pintu langit belum tentu ajak kami sikap minasan jok berewa kena sama curi takut ai dega pintu neraka mi bukarang itu jadi apa hange makanya iya naro pentingna ya sangenia okui lalan apa kasiwiangnya nasabak pada monro masigi waddi jaji cik di malolo ngepamase cik di dena lolongan nasabak niatnya pasangnya jadi ibu-ibu manu mi itu ibu-ibu mereji kasih nasabak mega urusan lah iya merepah karena memang kewajibannya juga untuk anak-anak dan keluarga jadi upasangi iya ko angkat tugas tak makada napa je iya ambo anakku mandrus tas ko pole masam paja mengeribi rewat ni aja na ton romasigi aja tak kada layolo niko kayak mon romasigi de ko dega ada pasadeng ngi madosa ki. Nah, makanya ridhonya suami juga itu adalah pintu surga. Iya. Jadi yang kata ibu karang, tanya lalu pintu lagi ibu karang, pintu na surga. Iya. Kalau suaminya ridho. Iya. Jadi itu di makun raya loki masigi mak berjamaah. Engkau tuh hadisa na nabita bu, hadisa na nabita. Maka day nabita, iya tuh makun raya. Makanja kokui bolana mas sempajang nakaling ya makanja kokui bolana mas sempajang ya kokui bolana lebih makanja ikokui lalap bilik sesangnya bilik kamera toh tapi yang kesambungan lah jika wanitamu ingin ke masjid jangan kau larang kesambungan hadis saya cuma mega mitau dia baca roh sambungan lah kadai na bitta makanja tu sampajan na makun re kokui bolana ya kokui bolana labi makanja kokui lala kamarana tapi ya komelo masigi makun remu aja masteng na bitta makada napa sap na makun re kami na makanja ya timon re jadi ti di makun re ko masambus sapki tasambul layoloy aja tasambul lomon re jadi panoi wijo sap imon re napai sambungin layolo jadi aku mas sambungi iolo na sap monre tonri mas sambul la yolo ya to situ ko arone yolo yang makanja
Tapahan nih. Biasana sab agay tonro yolo timonri. Yolo. Ay madodo tu sa di ngapalata. Iya. Iya komeki matan repalata imonri. Pade tu apalan na sapna ronewe yolo. Nah, cuma di ronewe angka aturan na cede. Pitu tau imonrin na imange ia tu onrom makan jala da. Tapi aja tuh si tambat talot tato ngokoro kode katapu. Itu aja tuh si nasembara maka doko naon roma kabaloy kon ahnya. De salah kai imange nih kami patujuy. Ya, jadi itu teh pitu okui monrin na imange itu orang istimewa. Eko pura ya tu pitu lau kanang nih. Ashabul yamin asanna. Jadi okwe monrin na imange lokoro iro makan jak korone. Ashabul yamin, napa ashabus shimal. Nah, itu ya ampai kota maka masigi tapawala kana dewa ku bara dewa baranyok ko. Pak mitau ka manca jimang. Iku isuri jallo ka onro tata kala si lo bendreng wale kana. Karena itu ashabul yamin, napa ashabus shimal. Makun raya imonri sebelah kanan tu makanja. Tabahan ni budi. Tapi aja to si talo kana mana nalo bakiri. Oh pangewani makada aku namula makada cewa ya aku kak bemonro ini aja jadi selamat tidak iya ko penuh nia ro sebelah kanan tasambun ni kiri jadi sak pertama itu masih ada istimewanya sebelah kanan jadi sebelah kiri nomor 2 mani itu napal sab imonri makir pada itu ko makunri mak bere jama iman na si makmun na to si lempumi. Ko mak berejama ki di makun raya, dia tu na yolo imata. Si lempumi. Si disapyon roy tapi monritang nga imange. Dia na mariolo, si lempumi. Jadi ko misalnya taluki mak berejama, tapon ritang nga imange. Tapi dia na yolo monro si lempu i jamaana. Makmun na. Ya ko arone namo si pak dua mi tata ti si sela. Nah, yolo iman na. Tabahan itu? Iya. Pak iya si lempu ki ko idi ko makun raya. Iya. Kalau jadi imam aja nak kada. Lah yolo ko. Napa kemudrina? Dia ko. Iya. Jadi lurus itu. Kemudian engkau cek perlu tak lebih ngerabu. Aja tas samang imang ngeno kosuju. Jangan bersamaan. Letu pi imang ngiyawo kon rosuju na napakino. Iolo kamay tappa na imangi. Kang kay mamalolo. Yo po'y mata ka malolo. Ya ko tahu mata apa maka Allah lolo letu ni awai di itu namanya mendahului imam maka de imam ko tu bahaya to napai matulak ketitimen re Allah napai napakajaki stanau tunang kanita yase tato tajang hi itu ndak boleh nasabak magai pak berejama ipatokong nyokui dalan naraka ia layolong imangi. Jadi Pak Berejama lay jami ngokui lalan na naraka ipatokong itu Pak Berejama lay yolong iman na. Makanya takalen kepu imang. Iya di imange tasalama kangi jamaata. Jadi aja tak kada Allahu Akbar kode teletu yawa. Jadi ko makadaki sami Allahu liman hamidah tokopi napa makada sami Allahu liman hamidah nopi yawa melopi letu yawa napaki makada Allahu Akbar jadi usaha kang itu liolo igara kata na kata bereta supaya kang kami tu tahu macepak angka nape makada Allah kapanuhi. Wih, mana kamera tahu mako. Samana na lailalu. Iya ro. Angka itu tahu mako tuh. Jadi supaya makadai gurut kalisiden reng almarhum kabesa bang telinga cara mana makada. Iya ko jamaamu melo matoro tahu mega ega tuh. Madari topi tak kalupa.
Jadi iko na imangi maculengi alemu supaya aja na layolok ko makmumu. Apa ya ko imangi ma toro ya le na cidimia toro ya ko jamae makai ka. Nang katau patak kalupang. Ang katau tau mapat dini tu na tato tulina tajam ni pan na piroko. Gitu. Tau makai na tu madari liwat lasin na. Ang katau tu makai tasuju. Na nasa menyamasa di nasa ko cek dek man itu dah. Iya jadi iya na rupa sangangi maka daya diimangi nopi takada Allahu Akbar ya ti mamunge letu pi ulun na imange kolan onra sujudna napakino supaya dene layolong makotoro ko makat dei malempu pi imange napaki menrek dene na layolong ko makitu. Kemudian ia mega salah. Ia komak beresal lengin lo atau imange ajak lalu tak beresal lengin di. Aja tak beresal komak beresal lo atau imange. Mak beresal pilau abiyo napaki mak beresal lo atau kapan mas samangi mak beresal lo atau talayolong itu imangnya sana. Jadi iya mitu nadene layolong imange komak beresal lo abiyo napaki ini mak beresal lo atau. Tapahan ibu di, ya kok dia tapahan iman rasa gitu. Gitu. Ini untuk makanya majelis taklim memang itu penting bu. Jadi tapahan maka do makiro kaidan. Iya. Jadi apa dua telu tuh hukum oko sampajange memang perlu irisan. Termasuk itu bu, ya sange masabo narekodeni dapi imange rokok. Pahamnya? Jadi ya kolek tuh ki masih rokok ni imange aja talansur rokok kata berek ki jolo takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar apa langsung rokok aja na tak baca Fatihah. Iya mikonde panano ulu na tokon na imange asalayan ni. Salamat ada pimo pimange rokok masamani menre tokong deta sabo. Ya. Jadi ya panaya sama sabo iya tu jamaah na makmunge na rekode na dapi rokok na imange. Tapi aja to si ta langsung tama rokok ni imange langsung Allahu Akbar. Dena takbiratul ihram salah-salah gitu. Dena tamai sampajange. Ya tamai bijolo sampajange dengan takbiratul ihram napaki langsung rokok. Tapi ia ko sampak ki baca Fatihah malas siko silalona morekeng napaki kata berek makota perroko imange aja jo taroko idi ta baca Fatihah tapi ta palas sibani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin napaki roko Allahu Akbar. Aja na tatajang ni makada aja na takada rokok bana langsung salaman ka waktu tamak baca Fatihah wat ditabaca tabaca napaki rokok. Nah itu ya ditapahan itu. Tapi ya kode gawat tu mak baca Fatihah langsung bani takbiratul ihram napa rokok. Maka semangi maka de imange pole rokok na de ta asalayang sana. Itu dua dalilnya. Angka nang kasih di sahabat bu tapi aja mau takori dia. Nah mak kalasi tu matu tetoga atau kalilian na kedona. Angka sahabat na nabita nasa dingin nabita mas sampajan nih. Peri-peri. Nengerangi maka do de nawat di palit tema peri-peri ko terlambat. De to nang kay di talari ko terlambat ki. aja talari naten nabita. Natengi. Jadi maka dia ko terlambat ko aja mau lari jalan sebagaimana biasanya. Apa ia tu mau lari na curi ko setan. De mulle husu kata bere. Iya. Sebab memang ya kan gitu. Jadi jalan sebagaimana biasanya. Ya rosaba aja kan ni pas kak dega pintu nah. Tak buka ba mi makota. Sige na nabi. Tamay sabay. Pas okui pintu rokok inabita. Oko ni royolo na pintu tama kata bere na perokok. Pura mani rokok na pajoka. Jadi rokok joka rokok malala lapero sapel ma tato masamu.
Pura menimba beresalah nabita. Napa? Pak itu nabita mukjizatnya, kelebihannya, pandangan ke depannya sama dengan ke belakang. Jadi pak kita lo munrina. Jadi dia nai munri matana nabita tapi ini teh munri. Makanya itu ketika Daksur itu mengikuti Nabi tidak pernah balik. Nasabak naita memang. Jadi ni seru nabita purana mak bersalam makai nabita ni gaya rona rokok napat joka maka dia sabak iya ya Rasulullah we mi tahu ka asal di ko masaboka nanti nang kakasih terlambat napa ku terlambat makai nabita de mudah api sampai jangan berarti boleh tapi aja mau takon Rudi maka dah siapa tu teka topa tu sampai jam makalileng pada tahu macici itu jadi iya itu jadi itu anunya boleh itu boleh karena ada yang pernah melakukan pada itu masa biasa bu angka mau biasa untuk pakai dan saya tidak mengatakan itu salah karena memang ada dalil iya biasa teh masa ibu lagi kode itu Abu Hurairah mana tuh rubai itu nah berubah jadi kau terlambat misalnya matangnya mas sampaja terlambat terpelai kode ya rokai si dapat tapi pendek jari makohe betongan na dua neraka salah ya ko itu pendek jari mako tak pernah bala Allahu Akbar nabala suju jadi angka memang mak baca rokok lena suju nalalungi napa nadapi napa masamani mak berselang makor pamulana tapi Abu Hurairah terlambat lai kode uli pendrekan ni jari maka dah salah ya kedua deh na curi mo ina bita pura mani mak beresalan na bita napa maka dek tambah ini maparotes ya sabai podang na bita kada angka sije makalelak ke don magi anang ka imon ri mani napa na sambungi dena bala yon nak maka na bita we ya tulat di makanja sehingga itulah yang berlaku sampai hari ini. Jadi yang kakama tahu teruntuk oleh pangi masampaja nabala ijolo apa asal yang sirakan aja tak ada kata salah lagi angka memang moh tapi maka dia nabi tayana lebih makan jae nareko acuri mangi pura pimak dia salangi mangi law atau law abio napa ko makat de iko male iya jadi yang itu ketemu masampaja mengaribi bu na asal yang sirakan kenapa sirakat apa matahaya kita? Kako salah yang isi di. Kat dua rakang berarti rakaat kedua napa di sirakat tu matahaya ki. Jadi aku tu makan desima tu matahaya se. Matahaya baca purang. Purai matu itambah ci di matahaya si ki. Kan makiro. Mega tahu salah pahat tu. Nasangi ko makiro makaraja ni matahaya langsung nomala dua. Tidak. Jadi itu tahaya pamula tak dini rekeng. Tapi lolongan ngapalang. Jadi iya ko salah yang ngisi di rakaat kedua matahaya ki. Tapi itu sebenarnya tidak terhitung. Tapi lolongan ngapalan. Jadi makan deki matu imange malai rakaat ketiga nana imange matahaya situ. Atahaya si kiokoro. Napa itu dua rakaat ngidi. Akan deh nikmatuk malai ci dia ro ketinggalange napa siki matahaya pacapurang jadi telun rakayun roi matahaya aja tak ada kapatu tahaya de makotiha itu jadi makoro ya ko tadapi kenro tadapi sampajange mesti takbiratul ihram mana jolo suju imange tadapi maka daw suju itatam masih tatato ko sape takbiratul ihram ki jolo napa no suju makotiha. Jadi tetap itu dibuka takbiratul ihram. Kemudian iya namanya ganakan nama kunraya. Kamu wita atau panrita de napalaba tapi ya ko Syafi'i tidak boleh. Iya mega. Iya sadangnya. Sadan nama kunraya. Itu bukan wajahun. Iya, termasuk aurat. Jadi ya ko masali sapa ki nagantok walong we batal di sempajangnya ko Syafi'i iya makanya pasang ibu komeki amang angkat tu salisa pa pole Malaysia
Ia pakai anu engkau ko pada kare-kare nagat tamen re loko sadana. Engkau itu matak kami itu tak je itu. Ditarik makos. Iya makiro telih. Nasaba ia sange wajahun iya mi. Oke. Capak nasadange. Iya yawana sadange loko alonge aurat nih. Nasaba tanya na wajahun karena sudah masuk leher. Nah iya tanya aurat makun raya itu rupan nami. May ganina kena. Man rasa nih. Iya. Jadi angka tu salisapa tatutu makobo. Angka memang tu angka ikat tamenre lokoi. Iya. Mega tu tahu maka dan apa kali bisa di mak baca. Oke, justru itulah yang paling aman. Makanya komeloki aman iro telih. Beto nama soli bu dik. Madimo iya tu bahaya nama kun raya nasabak dua tu alon nasi bau luat nah. Namo silam pami uluat tapita batal tu sampajata apa iya tu ulu aurat ih. Jadi iro sarak kan kesarak na sampajange agah menutup aurat tatutu aurat iya ko pitai ulu berarti batal makanya ketumakon re masali sahabat pita ko copo-copo luna di nawat ding itu batal ina sabab memang makanya pakai palapis lebih aman. Iyo po bulu-bulu halus ko tanya rambu asanna bulu nih si salah tuh makanya bulu mata bulu aning bulu inga bulu cepi ikan bulu mana nih tanya rambut iya ko rambut iya ko iya halus ko bulu dia nama rigaga pita iya roh iya minareko palai kong kasali sapa itu ka renda-renda na ya kan dulu namin re tato padan tenay mako masalah itu iya. Jadi perlu ki matika. Jadi ini naro majelis taklim ya na majelis taklim na podang insyaallah. Malomo nih. Jadi tak usahakan nih menghindari itu. Ya. Kami mato ti balu. Ya. Salisa Malaysia ni ya wasal. Apa rata-rata di Malaysia memang pakai itu karena mazhab Syafi'i. Kotomi itu di Indonesia maka gaya salisa patah. Iya, mau tingkat-tingkat kena renda-renda. Dia nama rigaga. Iya, dia nama rigaga. Kono lemui laket tamalia ngangi. Dia nama rigaga. Namo 10 tingkat na kono lemui meli. Iya dah. Iya. Dan tidak masalah bu. Pakailah pakaian yang terbaik ketika mau sholat. Iya. Ang kepesan na guruku ya. Itu di Torikoh. Maka daya nangka tahu na pakai mui pakaian na makanja ekome mas sempajang. Denang katu nama susah pakalinon. Ya nangka tahu to lilipak lusa na minapake mas sempaja sila dato mas padale itu. Iya na tu padamu itu kalau mak juma na pasangan lada. Ajasa lalu ko nak kalau ko mak juma. Ajasa ko demo ajasa ali pakai mo kami na makanja supaya magay madecing bijam-bijam karena memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah. Iya, jadi maka itu tahu pandai tapa hakiki ya ko cia ko masus sapah kalinomu de nama cipi pak kalinomu pakai mo makasingi ko masampaja. Iya. Aja na ya moro dastar ya mo ya suso nga bolo ya mato ya suso ya mato ya suso nga pusa ya mato na pakoy ya manasi na boka ya matoro nonro napa ya mato na pake law masampayang aja iya jadi gurunta ya itu jadi itu kuncinya mudah-mudahan itu pesan jadi mega tuh wasiat itu jadi apalagi makoko kan dia nama mega ni tahu dia nama reji pakaian na to iya pakaiannya makoko na mo tak dua ni lamari apalagi majelis taklim itu cantik na bobon na ibu-ibu tapi biasa tuh tak lumpur lami baru basi baru pu imang baru itu iya napa nih pakai wah masyaallah iya
Jadi ya rode saraga dia mereka. Iya. Apa enggak tahu tuh medari codok gara-gara saraga. Apalagi tuh ibu memang foto nasak. Asu ko jolo ko dia pada wajah juta, dia pada aja majah kasih nyawana tuh. Iya, ya kong kalian wajah junna kada onri tengah ko iko. Aja tak kada suko jolo iko. Itu biasa tuh kasih gara-gara makor na tersinggung dia nalo map pengajian. Iya. Jadi itu kuncinya upasangi banyak hal itu Pak Bu. Kemudian upasatoki hati-hati sekarang itu penyakit ain. Itu penyakit ain no medis. Tanya penyakit doktoro. Namo tacan neri mana doktoro itu nroi makbura de to nasau tuh ko penyakit ain. Itu penyakit poluh ko matay. Ya kung kaaga makanja ita atau katau makanja ini tanatako dena matasabbe masih kiri itu sampai biasa ko tahu nama cantik tu maka dah masya Allah Pak Puang Allah Taala maki buai itu maka dah masya Allah akibu na Puang Allah Taala roto jadi ya kung katairi nama kanjala dah maka dah ki masya Allah naya mega tahu makokai menonton pilih kore namo ka apa ibu-ibu majelis taklim ini mega tahu termasuk apa ibu ketua. Jadi kadang-kala melihat itu anak-anak kita ketika orang melihat di situ jin masuk. Masuklah penyakit sehingga penyakit itu pada tak tamat-tamangi. Menderita kejenak bawa makoi desa kedala saga poliwi itu ain. Pak Burana tuh dua di ru'yah. Tapi angka tahu ru'yah dia namanya sauko ain. Iya kotis semui maka da gara-gara iya nakan nai ain tasuri mak jenne iya rotawe napa tasuro dio talai wai jenne na si bawe dio na tabolorang ilakka na iya rotau nakan nai ain yaitu Pak Burana. Itu disiramkan punggungnya sesa wai jenne na si bawe dio na. Ya miko deni ris sama kada iya nasabarin akan naik ain deni satu yo pukul ris samoi manyamang isuro bami dior mak jene napa dio nialo wai na yero wai sesa dio na napa bolor lekak ne roto nakan naik ain Pak jani itu Pak Burana atau di ru'yah tapi tidak semua bisa di ru'yah angka ku ru'yah berulang-ulang paja jolo napa rewa sih itu berat jadi perlu hati-hati makokoi iya na tu ampai tau mata tariolo agi angka tudang biasa ki kumpura ki ma kesana mapil masari maga tudang tapang ka hawa biasa tung ka angin matapo macake sading agay po makadawe nyamak pagah itu ndak boleh karena di situ bisa masuk penyakit itu makanya makadaki alhamdulillah dia natamai gitu jadi dia itu nakar bato materi lo kong ka pemali aja mau kada nyamuk peseding gitu kan biasa iya tuh tahu ka tinggal ramo pero masih ada itu yang sekarang maka dah iya kong ka nak kamu tuh cenderangin maka dia cenderangin sebenarnya itu ain cenderangin kan itu ain jadi dia itu nanti bawang jadi ketika ada sesuatu itu kita lihat kadang masya Allah kita katakan alhamdulillah kita katakan barakallah kata subhanallah begitu jadi kalimat-kalimat itu supaya kita terhindar ayana tu ampai kong katau marepa tak kejenna ayana tu magampan na tamay ini penting sampaikan karena penyakit ini mulai banyak di apa tuh nih sedotore burai karena bukan penyakit medis maka demi itu nabita ayana tu ampai watunna Nabi Zakaria ini kesana Nabi Yakub anak Melotama itu melalui pintu disuruh melewati beberapa pintu maka aja naci di pintu mundur tama nasaba kamu magerta ya anak Nabi Yusuf kan jadi maka aja lewat di pintu lain jangan menyatu nanti kau kena ain itu ampamparang gitu ampamparang natama ini lasah itu bahayanya dan ini penyakit banyak akan kena di akhir zaman. Iya. Jadi upasangi yana tu ampai zikiri itu perlu ya kongka agak-agak supaya tidak terkena penyakit itu menghindari kamu tuh ada zikir yang juga bisa kita amalkan termasuklah kedeja aku
Itu bisa. 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah, Amanar Rasul, itu juga bisa. Iya. Kemudian yang terakhir, si tangannya nih. Jadi yang terakhir, upasangi, angkat sikiri bu, bisa kita amalkan. Tabaca ko puraki masam pejam mengaribi keteluh. Tanya sikiri tasbih. Tasbih na malaikat. Tasbihnya malaikat. Jadi makadai nabi tak nigi baca ya tasbih na malaikat. Namo pa degan nabusawai ukutasi edosana. Angkatina dampengi pong Allah Ta'ala. Ya pe kong ka makibua ya tas salam dena tas susu amala madecen. Kelebihannya. Jadi tak apalah icet de ero. De to na malampi, de to na mapuncok sisan. Subhana zil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya roh. Jadi tak apalah nih. Jadi subhana zil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Iya. Jadi ini riasat tasbih na malaikat. Jadi subhana zil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya. Insyaallah mudah-mudahan ada yang kita bisa petik. Tapan nenungi pengajian tabu berapa kali? 1 kali 1 bulan. Iya. Namo cica misi ulang. Apa madari itu ko ya to si ko minggu-minggu cinam pernah bosak. Iya. Pak Makorowita yana pengajian ta usaha kami pananungan. Makom itu tu samanga ay galau ma pengajian katonang kato makuntu si salbellah. Puran di mapanguju na bakitanga. Ang kato tu nang kana samangala da de panasara na mina joka. Iya makome mayasang tappa. Ya ko tako malam-malam may tappa ta baca la ilaha illallah. Tapi tak palampiri wi. Aja tak ada la ilaha aja tak palampiri kadaki la ilaha illallah. Ya kodena ya rota baca Allah. Allah. Itu yang menguatkan iman. Iya, itu sikiri na ruwe maka di Allah. Ya ko sikiri sukuna la ilaha illallah. Tapi tak palampiri. Aja tak ada la ilaha de kadaki la ilaha illallah. Nah, insyaallah itu jadidu pakabaru tepat dengan itu. Saya kira ya no pengolongan. Itu kami makutana Bu. Itu kagak di. Oh iya silakan Bu. Terima kasih atas yang diberikan. Mengenai masalah salat sunat. Iya. Kita mau menunggu maghrib dan isya. Iya. Tapi pernah saya dengar juga sebaiknya itu salat sunat dilaksanakan di betul ya. Bagaimana ini dengan salat awalin kalau iya. Betul Bu. Terus dua masalah maksud tadi itu. Misalnya kalau kita langsung kita sujud, apakah sudah terhitung 1 rakaat atau ya, iya. Pertama, iro sampaja sunnae masarolabbi inareko okui boleh ijamah. Masarolabbi. Makanya sholat sunat itu memang kebanyakan dikerjakan di rumah. Jadi yolona loro makanya aku ki boleh kode to na to terlambat mas sampai loro ya miko dini dapi kata berek pamulan na imangi ko ki boleh jama lo sampai sunat loro o ko lalu masih ge jama apa ya se iya tu dapi kata berek pamulan na imangi na iya mas sampai sunat
Jadi namo matangangi masampaja sunna bu napai sirakan nakama tawe yakin maka dah dia udah api matu kata bere pamulan na imangi ko selesaikan sampajaku tapi soban. Langsung talukai kata bere tala lepas. Kita mengambil sab nasabak mage lebih utama mendapati takbir pertamanya imam dibanding dengan sholat sunat kecuali angka 2 sampaja sunat deno disalai. Namo kama tawe jatuh tasalai kega sampaja sunat subuh si bawa witir ajak terselai. Kemudian ia ko makadape ko niya wabin ia ko melo ki jamai awabit tak ko boleh dia nama regaga tapi ia ko meki pakai mata jawat tu mengaribi tapi kau tu ia tatajati waktu isa ko masih itu tidak masalah, itu yang justru lebih baik. Nah sabak angka hadis kutsi bahas sih makir. Yang kedua demetona tareke bu ia tu suju nasabak mapamule rokok ko deta dapi rokok asal yame meni berarti ia ko suji demetona dibilang tapi ia ko kata bereki langsung tacuri mange suju talolongan ngapalana tapi tidak terhitung. Nah makanya itu aja tak ada utajak banding menrek nama tu taruh ni jolo makan dek napa lau sambung dek selama sempak mopi tadapi suju kata takbiratul ihram ki napa langsung suju. Jadi ro baca sujud ta talolongan ngapalan tapi tidak terhitung nanti dia harus di